Intumwa za CEDEAO zongeye guhumurizwa n'abayobozi ba Mali ko bazasubizaho ubuyobozi bwa gisivili. Izo ntumwa zasuye iki gihugu nyuma y'uko Koloneli Assimi Goïta akuyeho abayobozi ba gisivili mu kwezi gushize. Muri Ethiopia, uduce twinshi tw'intara ya Tigre tuberamo imirwano kugeza ubu ntawe tugeramo kandi ibintu birarushaho kuba nabi. Umuvugizi wa ONU yaburiye ko ibura ry'ibiribwa n'imirire mibi bigeze ku gipimo giteye impungenge. Minisitiri w'itangazamakuru n'umuco wa Nigeria, Lai Mohammed, yavuze ko Twitter igomba kwiyandikisha nk'isosiyete mu gihugu kugira ngo ikomorerwe. Muri Uganda, ibitaro bivuga ko bifite umubare ukabije w'abarwayi ba COVID-19 mu nkubiri ya kabiri y'icyorezo mu gihugu. Kugeza kuri uwa kane habarwa abantu barenga 55,000 banduye na 392 bishwe n'iyo ndwara. Naho Minisitiri w'Imari wa Zimbabwe Mthuli Ncube yiteze ko ubukungu buzazamuka uyu mwaka kuri 7.8% nyuma y'imyaka 2 bugabanutse nubwo hari ingaruka za COVID-19.